Acara ini disponsori oleh Pemirsa Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto masih kayang harga pebuat pokok ring mekatah wewidangan kantun memargi becik ya diastun risampun penincapan harga bahan bakar minyak. Keabtian nenten malih wenten penincapan harga sane ageng. Ring sajroning ngemasti kayang arga pabuat pokok kantun dagdag Manut Suhanto Kemendak kantos mangkin nguratiang arga ngelintangin Dinas Perdagangan sejebak provinsi. Pet Prade wenten panincapan arga sekadi sani kaketus saking antara ring Denpasar wilangannyane nenten dahat ageng santukan anutin saking hasil pabrik bagan sareng para pemilik industri panincapan arga BBM wantah mawasana ring prebio produksi kirang saking siki persen. Indik arga taluh siap kantos 3 dasa kali tali rupiah a kilogram, nanging manut dane pengharga inucap sida katas kantos 6 likur tali kantos 7 likur tali rupiah a kilogram. Suhanto ngawahin harga inucap binake harga imbang sani patut kemargiang santukan perbio produksi ring peternak antuk asiki kilogram taluh wantah 3 likur kantos 4 likur tali rupiah angge numbas saat wamerte tur sanilianan. Asapun ikut taler dani mausa ngenenin daya beli krama, taler sampun teg-teg santukan pemerintah sampun nyakayang bantuan sosial, merupa bantuan langsung tunai BLT, majeng krama sani molihang sangu akide. Selanturnya nih indik pangupaya ngerakse panglimbakan inflasi kantun sida katureksain becik. Presiden Joko Widodo sampun nguduhang majeng pemerintah daerah mangde ngalokasiang dana APBD angge ngicenin subsidi ongkos angkut komoditas pokok saking daerah tiosan. Dan mausang yening panglimbakan inflasi nasional kantun memargi becik sinarengan ring kahanan ekonomi sane mungguh ring kuartal kedua kantos 5,4%. Rahadi bisnis Bali ngundingayang.